الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنتك جنة الخلود. أيتي الله سبحانه وتعالى الله جميرا وسني دو مودو هرتو دو جيبول دندنا ngal yettore iden jarnamo kanko Allah weltanomo e dow nemaji makko e hoore meɗen en seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Den seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko. en toro Allah yo juulo e maɓɓe, yo juulo e ɓengure maɓɓe nen fof e sahaba ɓen fof, yo juulo e kala yutirɗo ɓawo maɓɓe yentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, ɗen jokkito darsu meɗen on ka tafsir e suratul Maida. jomirawo seniɗo towɗo on hino fillano en e nde nokkure ka fewndi ɗen ɗo e ngol tortewol yewga e alhaaliji yahudu. gonɗum woni ɗum ko waylugol ɓe ñawoje ɗin ka deftere maɓɓe attawra, oñingol ɓe ma'anaji ɗin, wattitugol ayaji Allah ɗin, ruɗagol e ñawoje ko Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi kon e deftere maɓɓe nde o jonni ɓe nden o waɗi ɗum farilla e hoore maɓɓe. o wi aya mo sakkiti ɗen janngude on wota on soddir taw on wattitir ayaji an ɗen coggu aduna. wa man lam yahkum, o wi kala wo mo ñaawirali bima anzala Allahu konko Allah tibbini, fa ulaika hare ɓen ɗon humul kafiruna, ko kamɓe woni heferaɓe. o aya ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ñaawi e makko keferankaku kala on mo ñaawirali ñaawore makko ne, yani sharia makko on. joni noon kufr ko kala hunde nde Allah yeddira ko keferankaku. hino e muɗum ko yaltinta e diina, hino e muɗum ko yaltinta ka diina. woɓɓe mahi e zahir aya on ɓe heforɗini kala mo ñawirali sharia Allah. nden fedde no woodi bi ko neeɓi aslu mayre on ko fedde khawarij, heforɗineɓe mo faggitiɗo e kabira bakkatu jama. ñaawirgol harawna ñawore Allah ɗum ko kabira min kabairi dunub, sikke o ala e ɗum. e ɓe heforɗini kala faggitiɗo ɗen golle ɗon. joni noon piiji ɗin ɗi développoto ɗi heyɗita, wona fiya kuji aduna ɗin développorta ni yaaja, ko noon kadi afkarji ɗin développorta yaaja. e o zaman men ɗo mon en wuurde ɗo woodi jamaji waɗuɓe tabanni on fikra ɗon, heforɗini lamɓe julɓe ɓe fof. sabu hande leyɗe julɓe ɓen, min ko Arabi Saudi tummi andi wuyɓe ko deftere Allah nden e sunna nulaɗon sallallahu alaihi wasallam woni ko ñaawirta. kamɓe ɗon himɓe feññini, haysi goɗɗo wiyay ellaji no nder ton, kono noon himɓe feññini kamɓe ɗo ko ɗum ɓe ñaawirta, ko ɗum ɓe nodditi.
amma leyɗe julɓe hettiɗen fof min yeru komi andi kon ko dusturji constitution ji ɗi worɓe jooɗi ñaami ha hari yari miijiti windi mo waɗi ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo mo waɗiri ni warre ni ko ɗum wona ɗum woni ko wona e gollirede e leyɗe ɗen haray noon ɗin jamaji ɗon ɗin feddeji ɗon heforɗini ɓen ɗon on fof jon noon ɓe heforɗini wonɓe eni laamiɓe leyɗe ka ɗum waɗata ɗon wonɓe e ñaawde ɓen halfinaɓe justice on yahuɗo toon ñaawinoyi ɓe sennidiraali guɓe e jondi fof ɓe waɗi nokku gootum ko ɗum no tawa e ko addi fikra o intihar ko ɓe waɗata fettingol ko ɓe waɗata e leyɗe go Allah subhanahu wa taala on acci ɗum e leyɗe ɓen fof tentini ka leyɗe jolɓe ɓe wontiri toon haray nden feere ɗon ko feere ƴettude mana on ala zahiri nas mo ñaawiraani ko Allah tippini kon o woni kefeero bi gaddi nadar ko aldawo e ndaarugol ko honɗum woni faandude makko sabu honɗum hadi o ñaawira ko Allah tippini kon amma karamo koɓɓen min salaf gila e sahaba ɓen ha e tabe inen hay arɓe ɓaawo maɓɓe ga konnguɗi maɓɓe ɗin hino ari e ɗi e luutondirɗe kono ɗi fof majji si ɗi hiɓɓondiri a tawa ko ɗi hunde wotere kamɓe hiɓe ndaari faandunde e ani ñaawirɗo hara wona ko Allah tippini ko sakkitiɓe arda ɓe mbawga no jumli konnguɗi maɓɓe ɗin waɗi ɗi e geɓe geɓe ko raɓɓiɗi kon e muɗum ɓe wi mo ñaawiri hara wona ko Allah tippini kon haray hiɓe no fottana kan wondema o faggitike bakkatu ñano joni noon no andirɗen noon kala bakkatu o janɗi o fanɗi o ɗum ko noone e yeddugol Allah subhanahu wa taala idan aya on no mofti kala faggitiɗo ɗe golle ɗo bi gaddi nadar ñaawore nde ani faandunde nde o faandi o ha o ñaawiri hara wona ko Allah tippini kon haray o jeyama e jumla yedduɓe Allah ɓen joni noon noon e yeddugol Allah ngol ko honde sayi noon wonata oɗo ɗum ɗo yaltinimo ka diina oɗo ɗum ɗo yaltinarimo ka diina hande kadi ko faandunde o tigi nen ɓe wi kala on ñaawirɗo hara wona ko Allah tippini kon hara ko sabu yiwugol e ɗum angal moƴƴangol tagore nen sabu hoyfingol fimum e sabu yawitagol ɗum ma ɗum o waɗiri ɗum ñaawirgol goɗɗum go hara wona ko Allah tippini kon sabu yiwugol hino fota fof ko gotum fof ko fiyo bone o accu mo wujji ɗo ko gondanama 5 ans ma 10 ans emo wujji jungo mum taƴama fof ko gotum fiyo accu fiyo ngoy ka accu kala taw ɗum mari sifa nden finde yani no fonni ñawre Allah nden e ko wonande kayre haray on ɗon on ɗum ɗon yaltinimo ka diina o woni kefeero ɗum ɗon noon woni ko winduɓe ɓen ko ñawirte kon waɗuɓe ɓen ɗin sariyaji woni ko gollitirɓe ɗi ɓen woni ko nodduɓe ɓen yo ɗi gollitire woni ko yahuɓe toon ñaawinagol ɓeɗo fof kala maɓɓe waɗuɗo ko waɗi kon hara ko hewre himo fiɓi wonde sariya Allah on moƴƴa woni ko ɗum naɓi mo ɗa ma sariya Allah on yurmede ala toon yaada e jamanugu yaada e tagore nden ma sariya Allah on toñeno e mum criminel yagal no e mum ma sariya Allah on e ko wona sariya Allah on hino fota ka yaruɗa o hettu tun haqqe ma on si woti no fiɓi sifa ɗi findeji ɗo hare o yaltikal islam amma noon tawɗo na sifa ɗum ɗo fiɓi wono waɗirɗo ɗum ñaawirɗo ko wona sariya Allah on hara ko defimo ɗum ko sabu goɗɗum aduna on sabu keɓal aduna ngal sabu taw iw e laamu makko kum o waɗa ɗum e muɗum sabu taw o perdu teddungal makko ngal ɗiɗo fof ko tamawuji aduna so tawi ko sifa ɗum ɗon hare o fakkitike bakka to jano kono o yaltata e nder diina kan sabu ɗum ɗon
hare ko khulasa e konguɗi kanko ɓenni woɓɓe maɓɓe yi no wi'i wondema ayon ko firi wa man lam yahkum bima anzala Allah kala wo on mo ñaawiraali ko Allah tippini kon e noone no yahudu warri noon sabu soggande aya on ko e yahudu wona e wolede ɓe wi kala on mo ñaawiraali ko Allah tippini kon e noone no yahudu warri noon haray o jeyama e hefera ɓe yaltuɓe e diina l'islam sabu yahudu ko sabu hoyfingol sariya Allah on yiwgol wondema o yaada e alhaali maɓɓe on waɗi haa ɓe change mo ɓe wattitirimo pehe maɓɓe ɗe ɗum ɗon noon o yaltina e oti ka diina l'islam ka diina Allah subhanahu wa taala idan ko ɗum waɗi si faamugol asbabu nuzul on no wallito neɗɗo on e faamugol mana ayaje ɗen e fewtingolɗe e manaji ɗi sabu ɗe ayaje ɗo arde kono jantorɗen noon ko sabu accutugol ɓe ñaawigol sariya Allah on woni koye riwaya wiwɗo on ko fi waru hoore num woni koye riwaya wiwɗo on koye fi zina noon ko woni wo e muɗum ko sabu accutugol ñaawore Allah nden sabu ruuɗagol e mere yiwgol angal yaadugol nde e saayi maɓɓe on ko sabu ɗum woni ko ayaji ɗen tippori idan kala on ñaawirɗo ko wona ñaawore Allah nden hara ko faandunde nde ɓen ɗon faandino nden ko faandi hare o wayiwa maɓɓe ka yaltugol kal islam o ni kefero amma so tawi ko ma duna dalika o gani ɗum ɗon hare kono karam koɓe wiiri noon woɓɓe noyi ko kufru ndu no kufre yani ko keferanka ko ngu hewta keferanka yani na keferanka ko janugu yaltunayi ngun ka diina ko bakka to hare woni ko tigi faggiti on bakka ko ɗon noon hino ɓurda mawnude kañum kadi ala hasab fanude neɗɗanke on konde tawno alquran o kañum ko o salih yani himo yaade kala zaman e kala nokku ayaje makko ɗen a tawi no mofti manaji ɗuɗɗuɗi ko ɗum sa wi hare ko ɓen ɗo woni yedduɓe ɓen naati ɗon yedduɓe yaltori ɗon ka dina naati ɗon yeddirɓe Allah bakkatu mawɗon ɓe fof hara hiɓe naati nder ɗon Allah wi wa katabna alayhim min windi e hoore maɓɓe windande nden ɗo hino mofti noone ɗiɗi noone ara noon windugol bindol ngol ka tawra nde ñawre wonde arde ɗo hinde windi no nde woni ɗo ni ka tawra Allah wi min windi e hoore maɓɓe fiha damiro ɗo koye tawrata yani fit tawra min windi e hoore maɓɓe ka tawrata ton ɗon mofti bindol windugol ngol tigi ƴi'angal ka ɗeri windande ɗimmere nden ko istimal majazi bimana faradna alayhim min waɗɗini e hoore maɓɓe min ñaawi e hoore maɓɓe min farli e hoore maɓɓe wono Allah wiiri noon kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum kutiba alaykum alqisasu fi lqatla e ko nandita e muɗum ay faradna alayhim fi tawra ɗino noone ɗo ɗiɗi noon hino mofti ka windande ɗo anna nafsa wondema wonki kin bin nafsi koyo yoɓire wonki koyo yottore wonki mo itti wonki e hoore teware ko wonki makko kin yo itte kamɓe hari diya alano diya on ko ɗe mofte meɗen ɗoni ko shar'inana ɗum sabu yummede wonan gollen kamɓe hari diya ala sa wari wonki koye maɓe muññoma ɓe ware wal ayna yitere nden kañum kadi bil ayni koyo yoɓire yottore yitere nden nanere nden e nanere nden ñamere nden e ñamere nden wal anfa kinal ngal kañum kadi bil anfi yoɓire kinal ngal woni ko tufugol ngal yani si woni goɗɗo tufu kinal goɗɗo kinal makko ngal tufe si ko sengo nano o tufiri o tufirane sengo nano ko sengo ñama wona noon si woni o seekungal ka o seekiri o kadi seekiri e telen ɗon kankare kinal makko embere kadi ko o seeki kon centimétre yer ko seeki kon seeka yer ɗum ɗon si woni de ko taju sekkiti kam kadi kinal makko ngal taƴi e sekkitire ka o taƴi ɗon kinal ka o taƴi ɗon kinal mo o waɗi ɗum ɗon on wal uduna nowru ndun kañum kadi bil uduni koyo yoɓire koyo yottore nowru ɗum nayi goɗɗo taju kinal nowru yani kinal goɗɗo oya immo taƴamo nowru ndum ma futamo yitere nden hunde be yoɓire yeru muɗum
wasinna ñiire nden kañum kadi ɓe sinni yoɓine ñiire nden ñiire e ñiire kañum kadi woni ko helande woni ko ɓorande ɓay fof muɗum ina waɗa wal juruha barmeji ɗin kañum kadi qisasun koyo ɗi yotte kanji kadi ko yotteteɗi mo barmini goɗɗo on yottane barme ko o barmini on kon e nokku ko o barmini mo ɗon embere barme ko o barmini mo kon ɓeydugol ala allah wi faman ihtada aleykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum ko yeru muɗum ɓeydugol ala wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih kon ɗo allah wonno ko windi e hoore maɓɓe ɗe tere jantade ɗo ɗe fof kaka hoore ɗe woni si wonkiki iwi kono hay ɗon no yowodiri ɓay so hoore goɗɗo namama haare wonkiki yayi idan ɗe tere ɗo fof ko yowodirɗe hoore nden kanko ɓe wi fewno on say hay ko kafa piirirteno hon haɓirteno haɓiroɓe noon kafa hara no fewtodiri mo ɓe ko warugol ɗo ya faala fi maayo ko ka hoore ɗaɓɓitete oɗo yahante jonno wonde no wopita taƴugol danden e hawra e nowru ma hawra e kinal ma tufa yitere ma soppa ñiire ɗum fof no wawi wonde kono ɗo na hollugol wonde makko ɗon tun hondu kadi ko hondu yoɓirte a taƴi hondu goɗɗo ko ndum hondu ma sifa ndu taƴanɗa mo ɗum taƴanteɗa ka jungo ñaamo e jungo ñaamo toso kunkun e toso kunkun hakkundeo e hakkundeo nano kadi wana noon koye ɗen kadi ko wana noon kala ko bonnuɗa e neɗɗo si woni o accanalima o jaɓali diya on haray ko sifa ɗum ɗon woni ko yottete e maɗa ko lutti kon ka tawata kon harana ko taƴama ko heela itta ɗum ko barmiji ɗin allah wi ɗin ɗon kadi koyo yotte ɗo nde ɗo ñawore ko windanade banu israil nde qirra noon enen kadi ka sharia meɗen enen e maɓɓe hiɗen hawti nde ñawore ɗo wono ka barmeji kanko ɓen no waɗi sartiji yottagol ngol koyo taw ka wona e gogo taw koyo acci ha barme mo sella anndo ittiri makko on neɗɗo arnokadura sa sallam o wulliti goɗɗo no barmini mo ko naaɗo yottanomo naaɗo maki accu ha barme o sella oyi o waya yottanano naaɗo yamiri ɓe yottanomo e barminɗo mo on ɓe yottanimo barme on o yottaɗo e mum barme muɗum on selli oɗa barme woni sabu o perdugol teral makko ngal ka o barmiɗo waro wulliti winnaaɗo mimi perditeral angal oɗa kañum dikki naaɗo maki mi wino way accu ha sella a yottanama lanni idan barmeji ɗin koye acci ha barme on sella ando ittiri makko yaajugol e loggugol e ittiri conséquence ji makko ɗin no tawa e sartiji muɗum koye taw ka yottete ɗon naka tawata bonna e teral ngal so tawi bonna e teral ngal hay nayo yotte koyo oti jonne diya on mathalan mo heeli busal goɗɗo aɗa koyon ka busal o heeli andi ɗon no wona sabu koyen ngal taƴi few sifa ɗum ɗon ɓe wi ay nayo on barme ɗon nayo on barme ɗon yotte ma hara ko ɗon o barminima kono ara barme on no tiiɗi ma ƴiyal ngal heeli ngal wawa moƴƴintinagol no ronka moƴƴitugol ɓay ɗon no wawi wonde sifa ɗin barmeji ɗon haare koye woti jonne diya on o muññintinire ɗum ɗon tentini so tawi barmiɗo mon naati waɗiɗo tembete e jaggitere feƴƴitunde keerol amma so tawi ko ka koye guƴa ɗen ɗon haare no weli fiya mo taƴi gollu goɗɗo fewnde guƴere ɗo koye kunguƴu makko ɗon naɓe haala ɗi tati ala nder toon sinara oɗa wi yafike cere l'islam o ko mahi ɗo e yurme nde mahi e nunɗal ngal taw yurmen nden noon ara idan allah subahana taala windi ɗum ɗo e hoore maɓɓe hina ɗo ɗum ɗo ko nunɗal ngal ni yurmen nden noon allah wi faman tasaddaqa bihi kala wonon on waɗuɗo ɗum sadaka yani lorra mo o lorra on kala wo on waɗuɗo haqqe makko on e on lorra sadaka yani o muññi
o muñani lordo moom ɗo no mofti ka war hoore no mofti e tere ɗen fof so woni ka war hoore hare ko waliyaɓe wara ɗon woni ko wona e wolede fi mum so woni ko barɓe hedditi ɗin hare ko barminaɗo on tigi woni ko wona e wolede fi muɗum kamɓe ɗon fof wonɗo woye maɓɓe allah wi si woni o tigi waɗi haqqe muɗum on sadaka yani o muñanike on waɗuɗo mo on lorra ɗon on masibo ɗon fa huwa haray no on muñagol mo ɗon on sadaka makko ɗon kafaratun lahu woni kafara wonandemo kanko yani woni montiran ɗum mo bakkatuji makko ɗo ko konngol go e firgol aya o konngol ɗimmolngol ɓe wi fa huwa kafaratun lahu hare woni kafara wonandemo kanko hombo kanko muñanaɗo on yani ɗum ɗum haray haɗay o nangitire hande kadi muñiɗo on joddi makko ndinno ko allah subhanahu wa taala manaji ɗin hiɗi e fayda ko mana goto woni ko soggiraɗo konguɗi ɗiɗi damir on fo man tasaddaqa bihi ɗo no waɗana jon haqqe on fa huwa kafaratun lahu damir on waɗana jon haqqe on e konngol ngo waɗana mo haqqe on woni e hoore mum on e ngola konngol kono ɗiɗi non noon natija on ko gotum son hawre e muɗum ka defte haye ɗiɗi no hiɗi selli wa man lam yahkum kala wo mo ñawirade bima anzala allahu konko allah tippini fa ulaika haray ɓen ɗon humu zalimuna ko kamɓe woni toñuɓe ɓen konngol ngol ɗo yani haala kan ɗo no waywa haala kan ka allah wi ɗo fa ulaika humul kafirun woɓɓe no yi mana on ko goto sabu zulm noon kufre allah wi wal kafiruna humu zalimun hefera kamɓe woni toñuɓe ɓen inna shirka la zulmun adim toñe no wona kufre yaltinowo e l'islam toñe ɗen kañum kadi no waywa darajat kufre on no woni toon toñe yaltinede dina no woni toñe hara ko bakkatu ñano no woni toñe hara ko bakkatu to sokko kala hunde nde neɗɗan ko yeddiri allah hare o waɗi toñe hare o waɗi kufre kala hunde nde neɗɗan kew yeddiri allah woɓɓe wi ɗo ko honno fanda ɗo fa ulaika humu zalimun aya on ko e ɗe ñawoje ɗo yani hommande aya on ko yowondir ɗum e nder aya on honɗum wondema komo jaɓali wonki ki yoɓire wonki wi'i menen san warani men ko ɗiɗo men warata e mum ma wi'a menen si men warani on onon yottatake ko jawdi men jonnata on ma si men barminani on yottatake ko jawdi men jonnata on son barminani men wono menen ko yitere yitti ɗon emo amen men yitte omo yitere ɗiɗi noon e o tigi andi haray on ɗon ñawirali ko allah tippidi ko sabu allah no wi koyo si yottoto haray koyo fotu nayo ɓurdu idan ɓe hombiri aya on siyago ɗon ɓe wi kala wo mo ñawirali ɗum ɗon yani o tooñi e nder yottagol ngol o ɓurdi ndini haray ko ɓen ɗo woni tooñuɓe ɓen woɓɓe nabiri tooñe ɗen noon ɓen tooñe ɗon noon ngol ko ngol ɗon no mofti e ngolngol jantiɗen ara noon sabu ɗum ɗon ko na tooñe yaltinede kal islam sinara a daggin yani a daggin ɗen golle ɗon wattitirɗaɗe sharia allah ɗon haray a yahi ka kufru haqiqi amma so tawi ko sabu ɗum ɗa mari doole e hoore makko ɗan jaɓɓude mo waɗirɗa ɗum ɗon wona kufre haqiqi ko ƴettugol haqqi goɗɗo bakkata noon molanaɗo mo anidoyta e hoore mo anidoyta e muɗum ñalade dangal wa qaffayna min jokkintini ala atharihim e batteji maɓɓe bi isa bni maryam isa ɓiɗɗo maryama on qaffayna ko jokkintingol iwtinira ɓaawo min al qafa hoƴƴudu neɗɗanke ɗo o qafa wiyete joni noon kala ko iwtiri ɓaawo makko hara iwtiri ka hoƴƴudu makko ko ɗon kalima on iwi allah wi o iwtiniri ɓaawo maɓɓe kamɓe homɓe ɓe wiyanoɓe dow ga yahkumu biha annabiyuna alladina aslamu kañum warrabbaniyuna e wal ahbaru ɓeɗo allah wi annaba ɓen e banu israil e karamukoɓe ɓen e joom gandalen e maɓɓe wonnoɓe ñawirde tawrata on allah sifori ɓe ɗon o wi men iwtiniri ɓaawo maɓɓe
Isa ɓiɗɗo Maryama o annabajo Allah on nulaɗo makko on musaddiqan men waɗimo ko o gongilɗo lima bayna yadayhi konko aditimo konko woni yeeso makko min at-tawrati immode tawrata o Isa alayhi salam ko o nulaɗo Allah waɗimo gonɗinɗo tawrata o ñinnuɗo sariyaji tawrata o ko seeɗani sariya makko on yani inji ɗon lutodiri e tawrata o no ton lutodiral o wi wa ataynahu l-injila min jonnimo deftere wiyeten ɗen injil fihi hino e mayre hudan peewal wa nurun e annora wono woni noon ka tawrat ko noon kadi ka injil ayaje mere on ñawoje mere on ko peewal sa jokkiɗe haray a fewi siratal mustaqim o kono ko fewno on say adol islam adol nulaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam kala ayeje ka mantugol tawrat e injil e hollugol ko peewal e hollugol ko yani ko siratal mustaqim ko ari ka alquran haray ko ado nulaɗo sallam nulede gila ka ɓe nula haray tawrat e injil waali keɗa ko ɗe gonga noon otino hande gomɗinde wonde ko Allah ɗe iwri yani imana mujmalan sabu woduɗen fenɗo e juuɗe yahude nasara ko wayla ɗum momta ɗum ɗuyta ɗum ɓeyda ko waɗi ko iman mujmal oti gomɗinta e majje yani ko Allah tippino kon annaba ɓe ɗiɗo na ko ɓe fewndo ɗo jogiti kon o wi wa musaddiqan min waɗi injil on ko gongin ɗum kañum kadi lima bayna yadayhi konko aditi ɗum konko wonti yeeso muɗum min at-tawrati immode tawrata on wa hudan konde peewal min waɗinde konde peewal wa maw'izatan min waɗinde konde tasakuye kono ko fihomɓe lil muttaqin ko wonande ɓen huluɓe Allah wono Allah wi no alqur'ana o alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin defte Allah ɗen kono ko ɗe peewal kono ko nafitorta ngal peewal ko kala o hulɗo Allah ko nafitorta waajuji mum ɗin e nder defte Allah ɗen ko kala on hulɗo Allah Allah subhanahu wa ta'ala o neli Isa ɓaawo annabaɓe bani Israila ɓen o waɗi mo gomɗinɗo tawrata on honno woni mo gongingol mu ɗo tawrata on kala ke sifa ɗum ɗo ari ko noone ɗiɗi noone arano argol mo taw kanko Isa ko no ɗum no gongi tawrata on sabu fi makko no wola ton ka tawra o gongininde watta ɗum himo gomɗininde himo jaɓinde sariya makko on no hawrodiri e sariyaji tawrata ɗi ko ɓuri ɗuɗude kon himo ñinni e ɗum ay Allah subhanahu wa ta'ala wiw sifa ɗum ka Allah wi ɗon injil ɗon kadi ɗo musaddiqan lima bayna yadayhi on noone ɗon walyahkum o kalima ɗo no jangira noone ɗiɗi noone ara noon sukunu laamu ɗo ko laamul amr yo ñaawir ahlul injili yimɓe l'injila on bima anzala Allahu fi konko Allah tippini e mayre ɗum ɗo holli wondema gila injil on tippina tawrata on waali keɗa gollitirtake hande kadi banu Israil ko waɗɗinoɓe ko ɓe jokku Isa alayhi salam ɓe gomɗinamo ɓe jaɓa ñawoje tawrata on kala ko tawi no afan ɓe jaɓa ñawoje injil on kala ko tawi hino e mayre ko hawrodiri ko wonno ko tawra ɓe ƴetta ɓe gollitira kala ko tawi no lutodiri e ko wonno kon ka tawra ɓe ƴetta ko woni kon ka injil sabu lutodira no toon seeɗa Allah wi e konngol Isa alayhi salam himo yewta banu Israil o wi wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum ka surat Ali Imran o wi en hande mi daginana on nde mi daginanta on yoga e konko harminano e hoore moɗon idan no ka injil dagingol ko tawno hino harmi ka tawra ɗum ɗon holli wondema lutodiral ɗum hakkude majje seeɗa sabu wi ba'da yani yoga seeɗa wona fof Allah noon wiɓe kamɓe yimɓe linjil on ɗum homɓe woni yimɓe linjil on ko kala on banu Israil wodanoɗo gila ka Isa nula alayhi salam hande kadi kala gomɗinɗo mo jokkimo kamɓe woni yimɓe linjil on woni ko gomɗinoɗo tawrata on gollitir ɗum ɗon ɓay Isa ari acciti ɗum ɗon gomɗini Isa woni ko tawnoɗo aslan alano e muɗum
wonɗo e mayre e ñaawoje mayre jaɓuɗo nde on jaɓi annabajo arduɗo e mayre on ko ɓen noon woni yimɓe linjilon o wi ɓeeɗo yoɓe ñaawir ko woni kon e mayre jangin on ɗon ko jumhur on jangiri mo jangin gono ton mo kufinkoɓe go jangiri wali yahkuma lam o woni bil kasra wali yahkuma lam o ɗo ko ɗo wiyete laamu ta'lil ko ɓe wiyamo laamu kay ay yani himo wona kadi laamu sababiya yani fiyo ñaawir ahlul injili yimɓe linjil on bima anzala llahu konko allah tippini fihi e mayre wa man lam yahkum kala wo on mo ñaawirani bima anzala llahu konko allah tippini fa ulaika ɓen ɗon humul fasiquna ko kamɓe woni fasiki ɓen ko woni fasigaku ko yaltugol e ɗoftare ko kamɓe woni yaltuɓe ɓen e ɗoftare fisku on kañum kadi no waywa zulmu no waywa kufre on hino e muɗum ko yaltinta diina no e muɗum bakkatu mawɗo hino e muɗum bakkatu cewɗo tosoko allah wi iblis fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi allah malaka ɓe yamirima ɓe sujjan adam ɓe sujji sona iblis kanko on o yalti e ɗoftare yamirore jomi makko o wi ka suratul baqara fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin o wi sina iblisa o sali o mawnintini o jeeya e ɓen heferaɓe idan fisku makko wolaɗo ko suratul kahf ko on firtira to kufre ma kufre on to ko on firtira ga fisque yani ɗa o wiya fisque ɗa o wiya kufre fof ko hunde wottere o yeddi allah o yaltidina kan idan kala bakkatu mo allah yeddira ono wiruɗen noon hara ko kufre ko noon kadi ko zulm ko noon kadi ko fisque ko ɗoftare neɗɗo woni ko yalti muɗum soni o faggitike yaltine ɗin ka diina hara fasiga ko makko mum yaltinimo e l'islam soni ko bakkatu jano hara fasiga ko makko mum ko bakkatu jano soni ko bakkatu cewɗo tosoki ɗin hara fasiga ko makko mum ko bakkatu tosoko hara ko wi ko no wi'ira noon ka kafirun ko noon wi'irte ka zalimun ko noon wi'irte ka fasiqun wa anzalna min tippini ilayka e maɗa alkitaba deftere nden yewtugol ɗo fi tawra mantande yewta fi injil mantande ko daɗɗugol argol yewta fi alquran o so woni a woli fi neɗɗo ɗo a wi on noon ko ngaari on hino kelɗi on hino gayna haaju a woli fi goɗɗo goo a wi on ɗon no ɓuri oɗa a woloyi fi tataɓo a wi himo ɓuri o ɗiɗaɓoɗa ɗum no holli haray oɗo no feƴƴi hay wiide ngaari himo sengo dow on sifa ɗon ko sifa ngo on ɗo a ɗaɓɓanede kan haala ɗon na fi mantugol ɓeyɗa ɗi ɗon non soggira ko fi mantugol wona ɗo wolede fimu on ka sakkiturum wiya ɗon no ɓuri ɓenɗon ɗi ɗon ko on noon e ɗon ɗe ayeje ɗo ardi allah wi min tippini ilayka e maɗa alkitaba deftere nden o wi ɗo deftere nden yani o waɗinde bi tarif noye wasinde janta ko neɓaali taban ɗe ayeje feƴƴuɗe ɗo nde jantaka kono ko no wiyete lil ahd yani ko sabu hinde fimere no anda kala mo wiɗa ko honno tippina e muhammad o wiyete ko alquran o ko hunde andare jara yo jammite jara yo andintine ko ɗum nde hinde wolira ɗo was tawi hinde wola ko neɓaali hinde ka haqqillaji fondoji ɗin no andi fimere o wi bil haqqi tippingol ndengol woni e hoore goonga woni sabu goonga woni wondude e goonga alquran o ko woni e makko ko fof ko goonga akhbarji mere ko nde janti kon fi yimɓe feƴƴuɓe ko goonga ndoɗa ɗo fillini wasi tawi hari himo ɗonnu ko ɗum allah wi wama kunta bi janibi turi id qadayna wama kunta bi janibi lgarbiyi id qadayna ila musa al amra wama kunta min alshahidin ha o yoyi wama kunta bi janibi turi wama kunta bi janibi lgarbiyi id qadayna ila musa al amra wama kunta min alshahidin wama kunta بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك يعني أعلان أتوانو كانوا فيو كانوا في اللي قل ما
akhbarji Musa e ko feƴƴintino e banu Israil taw banu Israil wawata yeddude hay fu e muɗum ɗum ɗon no yoni hollugol wonde ko annabajo akhbarji ɗin fof ko alquran ko ɗi gonga ko ɓuran yewti kon fof kadi fi mustaqbaliyat ko arata kon fof kadi ko gonga yer ko tawi kon waɗiriɗo alquran wolirno noon ko tawi kon waɗali ko noon kadi waɗiroyta ñawoje alquran o a yiyataka lutodiri ɗano dañi ɗano harmi ɗum ala toon si ɗum waɗi a tawa ko naskh ari hara kadi no feeñi sahaba ɓen no andi ko aya ɗo atti tippade oɗa sakkiti ɗon naskhi atti ɗon wono fiyake fewtugol ngol ka baytul maqdis juula masalan naskh ko ari kon ka qur'an idan ko woni e mayre kon ko gonga argol nde kadi ko sabu gonga honɗum woni kan gonga ko fi yo Allah ture alquran tippode sariyan ko ɗum ardi ɗum kadi ko gonga noon sabu ko Allah tu woni ko handi e dewal argol nde ngol kadi ko e hoore gonga wona sheytan woni ko ari fitini ɗum e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam wama tanazzalat bihi shayatinu wama yanbaghi lahu wama yastati'un alquran o ko o gonga ko fi gonga o ari ko o mofti kon ko gonga ko e hoore gonga kadi o ardi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fiyake makko on fof ko gonga o wi musaddiqan min waɗinde ko nde gonginde lima bayna yadayhi konko aditinde konko woni yeeso mayre min alkitabi immorde e deftere dare ɗo kalimaji ɗi no woni alkitabu kono mana majji on no serti alkitabu ala noon wiɗen ko alquran on ɗum hino fottana sikke o ala e muɗum alkitabu ɗin moom ɗo ko ismu jins ko noone wona deftere wotere woni ko fanda ko kala deftere attinde alquran on argol hino naati ɗon mana muɗum min alkutubi e deftere fof ɗe fof ɗe hawti wongol deftere no sa wi neɗɗanke kala ko ni sifori andi ɗo ko fi jama wonɗa e wolude kono a addi kalima o ismu jins sabu mo be e yimɓe ɓen no gongi e hoore muɗum inde neɗɗanke Allah wi alquran on no gongini ko aditinde kon e deftere honno ɗum woniri alquran on no gongini ɗe ka argol nde ka tippagol mayre sabu defte aditiɗɗen no janti fi argol alquran no janti fi nuraɗo sallallahu alaihi wasallam no janti sifaji maɓɓe janti inde maɓɓe isa alayhi salam hono wenno banu israil wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad ay inde nuraɗo sallallahu alaihi wasallam no jantanaɓe idan argol alquran o ɗum ko gongingol e defte additiɗe nde ɗen alquran no gongini ɗe e ko woni kon e majje janib tawhid on wotiningol Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinana mo dewal ngal annabaɓe o fof ko ɗum woni ko nulira wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llah wajtanibu taghut fof no hawti ɗum ɗon alquran no gongini ɗon kañum kan no ardi e ɗum ɗon wondema yo Allah turrewe alquran no gongini ɗe ka usulul ibadat ka lasili dewe ɗe julde ɗen no ka tawra no ka injil no ka suhuf ibrahim no e defte Allah ɗe fof julde ɗen korka kan zakka on hajju on ɗoftagol yumma muɗum e ben muɗum jokkugol enɗam moƴƴagol e kawtal mum usulul akhlaq on kañum kadi gongugol numɗal e accugol tooñe sifa ɗiɗo fof usulul akhlaq usulul ibadat e tawhid on alquran no ari ñinni ɗum ɗon ɗum hino ñiɓuno e majje holli alquran no gongini ɗe no wi ko ɗe jogii kon ko gonga ɗum woni musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab kono alquran on ɓurdi ɗe janib hombo o wi wa muhayminan alayhi muhaymin woɓɓe wi ko woni ɗum ko amin ko nde hoolande e hoore ɗen defte yani hinde hoola halfina ko woni kon e ɗen defte nde moƴƴintini ɗum ko tawi kon no sattende no e mum nde newini ko tawi kon raɓɓinnarno e mum nde timmini
ko tawi kon feewa nde fewni ko ɗum woni ko tawi kon no moƴƴi e mayre no yaadi ko tawi kon no moƴƴi e majje kanje defte attiɗe ɗen ino yaadi kala zaman nde ñinni ɗum ɗon no wonir no wono qisas on si goɗɗo waɗi yo warta idan alquran o ko nde hoolande e hoore majje yani nde way wasi nde halfina ɗe fof ɗe ƴettama ɗe tumbama ka alquran yo alquran o maru ko tawi toon kon no moƴƴi no yaadi e zamanuji ɗi fof alquran o yo ñinnu inde ñinni ɗum ko tawi kon e sattede noye mum alquran o itti waɗi wattitir ɗum newende ko ɗum woni naskh mo alquran on waɗi on e ahkamji defte e aditiɗe ɗen defte aditiɗe ɗen tawra e injile ko nantata e muɗum woɓɓe wi muhayminan bimana raqiban wa shahidan bal woɓɓe no firiri noon inde allah nden kala wi noon almuhayminu alazizu ljabbar almuhayminu ɓe wi ay arraqibu alshahidu ko ɗum woni ko nde aynude ko nde reenude reenugol ngol na ndaargol gite yani ko aynugol ngol ngayna aynude kañum defte aditiɗe nde ɗen ɗum ɗo ɗiɗo manaji luttodiral ala alquran on no sifori ɗum ɗon fof hinde mofti ko woni e ɗen defte kon fof hinde mari hinde seeditaniɗe wonde makko ɗe gonguɗe ko ka allah subahana taala woni ko ɗe iwi fahkum en ɗo noon faandu nde wonande addede nden alquran on jantama o mantama o hollama wondema himo sengo dow defte ko aditinde kon hinde mofti goɗe jogii kon ɓeydi moƴƴereji ɓeydi newendeji ɓeydi nunɗal ɓeydi timmugol awa noon fahkum ñaawir baynahum hakkude maɓɓe bima anzalallah konko allah tippini ande allah wi no ɓawaga wa in hakamta fahkum baynahum bil qist on qist ɗon ko on ɗo bima anzalallah ko ɗon qist on ko ɗum waɗi si wiigol aya on naskno e makko en ƴettira e bange honɗe kankoɓe aramɓe ɓen ɓe gollitireno kalimatu nask on harana e enen no gollitirtenmo ka cakkitte ga na nask bi mana riwgol mana o itta ko imma ko tahsis ma ko taqyid ma ko nantata e sifa ɗum ɗon idan ɗo haray ka allah wiyinomo ɗa si ɓe ari kama ñaawinagol ñaaw hakkude maɓɓe sa yiɗi ɗurno si woni noon a ñaawi ko a ñaawir nunɗal o ñaawirgol nunɗal ɗon ko ɗum ɗo koya ñaawir ko allah tippine ma kon kon ɗo nunɗal ngal ayaje ɗen hiɓɓondiri tawtodiri luttodiral iwi wala tattabi wota noon a jokku ahwa'ahum mbeleɗe maɓɓe ɗen amma jaaka e konko arma min alhaqi immorde e gongal allah yamirinwaɗo sa sallam yo ñaawir ko o tippini kon o haɗimo jokkugol faaleji maɓɓe ɗin ɓe aray hara hiɓe ardi e position hiɓe ardi e programme ko sa jonni ɓe ɗum ɗon ɓe jaɓi on woni hunde wottere sa jonnalɓe ɗum ɗon ɓe tertode ko jogiɗa kon ɓe yaha ɓe jokka ko ɓe faala kon yahud noon ko yimɓe bonɓe bi law janfaji maɓɓe ɗin no luggi ɓe moɓodirno ɓe wi mahen ka mouhammad fi o gadi aɗo tawi goɗɗum no eni hakkude maɓɓe ɓey mahen wiyanmo himo andi yahud fof ko enen mannata ɓen ɓurtiddude fof no hooli en si woni en gomɗinimo yahud hettiɓe fof gomɗinaymo hara en ɗo yani hakkude meɗen yo ñaawiran en ni fi yo feeñan yahud hedditiɓɓen wondema teddungal meɗen ngal no tiiɗi ndaare hay mouhammad tawti en e ñaawore men nden gomɗinenmo foddenmo en gomɗinaymo fi wondema ɓeya gomɗinire sabu ɗum kono ko janfa hay nulaaɗo waɗannaɓe koɓe faala ko ɓe gomɗintano wa in kadu la yaftinunaka an alladi awhayna ilayka litaftari alana gayra wa idan lattahaduka khalila hay waɗɗa ɗum allah ɓe jogata ko ma giɗo ɓe gomɗintama idan wiwɗen noon ɗum ko aada yahud kono ha joni mo woodi hay karan koɓe fewniɓe ɓen surtout enen joluɓe alluwal ɓen haɗa koyen wattoyla e nder ko landiɗe ɗen kon yimɓe ara landoma hare ɓe moƴƴinanma laawol ngol rewata e muɗum ɓe fermane ɓe waɗa bolol tawa feere ala koya rew ɗon woni koɓe faala ɓe howe tawa koya daginanɓe ko allah harmini kon maya harminanɓe awaɗa harmin ɗon koya daginanɓe ko allah harmini kon ko ɗon koɓe faala hay neɗɗon koye wattoyla allah wi wala tattabi
وتجب أهواءهم بلد مقبل عما جاءك يكون أرما من الحق نلا صلى الله عليه وسلم فيوتنا من ده هذا وريدو نلا نوو نيرنو إدوم لو ada tano dum sabu isma ko Allah wadi ko e mabbe Allah no de mabbe ko yite isma yani reenu golbe hiwabe aynabe e telemma bangi yottingol sharia on taho harna reenu gol wonki kin reenu golbe e yottingol sharia on be faljata e sharia on fiu ha be yottina fiu aya jagwanen hay boto be faljale makko ha be yottini wodi hunji bede non si be watta faljude mo non be juula mako dan tay mo be faljeno nde wonde kono do be yottinde hewta moftere be faljata naka ayaje naka maanaji naka nyaawoje na hay hunde mudum Allah subhanahu wa ta'ala no wadani be isma hiwi be howi be dum shaytan wata beydude hay hunde ko wahi on addi kon wawata kadi duitangol be hay hunde yejintina be idan sabu dum non kambe be faggitata non ko dum do no wodi akhbar ji ardi wonde no himmir rayno wonde tippitana golbe e ko be landi kon fi tamo gomdi golbe kono alquran ara hada nullah sallallahu alaihi wasallam ko do sunnaado kanyum hulana no ka wadu goldum sabu isma hare dum do ko ene moftere tigi 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 woni ko fandora dum do ko satti wota jokku mbele de goddo go e hore sharia Allah na yumma ma ona bemma ona karam ko ma na fere kan goddo go israbe ma huwo ndira ma weldijo sharia Allah on ko wonu on do lawol mangol mo weldata e mo wo weldon e hore dum huwo ndiron e hore dum mo a weldata e hore mo sabu dum don wakkilo hore makko ne hay ko yumma ma e bemma na fere ko goddo go jonno tutum mo be haqqe mudum kono sharia Allah on tawada goddo mu jamala taw wonu coggu weldigal ma e goddo si wona e hore gollitirgol mo weldon e hore dum amma e hore accugol mo Allah wi wota jokku mbeleede mabbe den e hore konko arma immote e gonga honnum tindini sa jokki mbeleede mabbe den hara acciti gonga kanga jokki meron sabu Allah sifani ke ma konko arma wonde makko gonga kan likullin wonande kala e modon yahud nasara julbeben wonande kala e modon jalna minkum men wadi e modon shir'atan lawol wa minhajan e sunna shir'atan ko sharia wa minhajan e sunna none no on sharia gollitirte non be wi shir'atan sabilan minhajan sunnatan doni kam ko be firiri do didi Allah wadani en fo o hawti en ko wete ko l'islam fo yahud nasara en fo ko l'islam kono sharia men gon e sharia mabbe no serti none no rewite Allah non e none no be rewite Allah non no serti Allah no ani goto kala men e lawol mudo o wi walaw sha Allah si tawno Allah no yiduno la ja'alakum wadayno on fo onon e mabbe ummatan mofte wahidatan gote wonayno fo jama goto Allah ron ka tanu yutaw yahude nasara en fo ko tawrata on sharia men ma ko qur'an non wonno gila fendo on say ha hewtiga maar ko injilom ma haysi be deftere mun kono ko ne ndeda ko dum timo ne ndeda hay fu certain wona harako edition ji certi tabaat ji certudi kono ko on datno ko harako goto mulan den certain sa jetti jon do kamil mum jogi do andari kamil ji go nder ga time certi bawo ga no certi per bi nder ga no certi kono ko on datno ko kany ko hunde wotare idan si Allah no falano wona en fu jama goto sharia goto sunna la goto lawol no Allah rewite on goto kon Allah wadani dum o wadani mo be e meden enen e mabbe mo be e meden lawol mudum e sharia mudum walakin kono ko woni liyabluwakum ko fiha o jarribu yani o sennindiri on ka shariaji o lutindiri on ka nyawoje liyabluwakum fiha o jarribu on fima atakum e konko o jonni on o jarribori goto kala meden sharia mudum on lawol no wirno yo rewirmo fastabiqul khairat adondire e moƴƴereji din dum do woni ko hande wadude yahud ko hanno wadude ko tattagol ko wete ko yahud yagilaka isa arno be jokkamo mo Allah acce mabbe ha tawi nula hanno sallallahu tawi dum be jokkanula sallallahu alaihi wasallam anno nasara men gilaka nula do nula sallallahu alaihi wasallam ko wadnobe ko wallingol ko be jogino ko fo be jokkanula do enen kadi wala non
ko en jokko nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam wonen ka aduna ɗo ko en foolotiroɓe adondiroɓe e waɗugol moƴƴere tahilno honɗum kaari jokki tahilno alhaali hay e gooto hoore ma yo yone aleykum anfusakum hoore moɗon yo yonu on kippie ɗum ɗon ndaari demal maɗa ngal ndaaru mustawa ma on ka gandal ndaaru wakkilagol maɗa ngol ka sunna ndaaru alhaali maɗa on tertoɗa jama on ila llahi marjiukum kaka allah woni rutturde moɗon nden jamiya on fo fayunabbi'ukum o humpita on bima kuntum konko laatinoɗon fihi e muɗum tahtalifuna hiɗon luutodira ko ɗum ɗo woni timmode meɗen nden e fo mo be e meɗen maaye tawa e allah o immintina en o mooɓa en o ñaawa hakkundeji meɗen luutodiri ɗen fof woni ko luutodiri hakkunde meɗen e fiyakuji aduna yeddodiral allah jittoye fof jontamo ɓe haɗe muɗum woni ko luutodiral ngal ka diina hakkunde julɓe ɓen e yahude nasara hombo jogii gonga allah ñaawo e ɗum ɗo kadi fof jonnitamo ɓe e geɓal muɗum ngal o filliti yamirore nden wa anihkum ñaawir hakkunde maɓɓe wa anihkum baynahum ñaawir hakkunde maɓɓe bima anzala llah konko allah tippini wala tattabi wota jokku ahwa'ahum mbeleɗe maɓɓe ɗe o filliti kadi haɗore nden sabu tentingol nde yamirore ɗo no mawni haɗore nden no mawni ko ɗum o hikkindiriɗe e aya ɗiɗi hikkodirɗe o filliti yamirore nden yamirgol ya ñaawi ko allah tippini kon o filliti haɗore nden wota a jokku mbeleɗe ayɓe ko allah tippini kon e leñol ngol ɓe jeeya wo e jamamo ɓe iwi e muɗum wo woni ko yahudi woni ko nasara woni ko yimɓe maɗa ɓe gantigi wahdarhum rento e maɓɓe an yaftinuka nde ɓe jarribotoma nde ɓe fitinte fitingol ngol ɗo ko nde ɓe mortinte nde ɓe majjinte nde ɓe ittete an badi e yoga ma anzala llahu e konko allah tippini ileyka e maɗa ɗo ko yahudu arayno kon eɓɓa fitangol nulaɗo sa sallam ko honɗum nulaɗo ñawanta ɓe foda ɓe gomɗingol ɓe so ɓe gomɗini feddeji yahudu ko hetti ko fof gomɗinayi ko ɗum allah woni rentinde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara enen kadi ko wona noon ɗum koye wonu lawol meɗen ko ya rento e jarribotoɓe ma ɓen ka dina ma ɗum ɗo noon no waɗa e neɗɗo hay fewndo ɗo no waɗa e neɗɗo hay fewndo ɗo e nokkeli goo sakkotoɓe sunna ɓen ko ɗi laawi ɗo ɓe ardata ɓe wiyete he minen fiya men feƴƴe woni ta poɗodir e amen tawtumen e ɗum ɗo minen min feƴƴe joni hetta sukaɓe ɓen a tawtinoɓe ɗum ɗa a wowanoma e ɗum andanoma e ɗum hettirano sukaɓe ɓen ɓe fof ɓe jokkinoma e ɗum koye noon e fitingol ma jarriba ma e konko allah tippini noon ɗum no waɗa e o zaman men ɗo idan ko satti wo ko sattita jaggu ɗum si woni a wawata change eggu iwa ɗon si a wawata holludo on tawta on wonda ta tawtuɓe muɗum ta yaadu e maɓɓe yoɓe andu wondema on wonda e muɗum few fo yo andu ɗum hay si noon a aybintawa ka konngol ma ka kuuɗe so tawi hawri ala dole muɗum o wi fa in tawallaw si woni noon a ñaawi o wi ñaawir hakkunde maɓɓe konko allah tippine ma si woni noon ɓe salike ƴettugol ɗum ɓe hucciti faalam haray andu annama wondemano ko woni yuridu llahu ko allah on faala an yusibahum ko nde o heɓintaɓe bi badi dunubihim sabu yoga e bakkatuji maɓɓe heɓingol ɓe ngol ɗo ko nde o nangirtaɓe ko nde o majjinirtaɓe ko nde o lettirtaɓe ɗum ɗo fof ko gootum sabu hon ɗum kadi ko sabu bakkatuji maɓɓe ɗi ɓe faggitini sabu salagol ɓe sariya allah on sabu waylugol ɓe ñawore allah nden sabu duumagol ɓe yeddugol allah sabu ɗum no wona ha allah huccina ɓerɗe maɓɓe ɗen e jaɓugol ko wonɗa e ñawande ɓe kon ɓe salo ɗum ɗon kadi haray andu ko koddoru e allah ko sari allah on jogude ngol konngol ɗo kadi ko tasliyatu linnabii sallallahu alih w sallam ko fowtinirgol nulaɗo ko rowtinir ɗum ɓe dongal ngal ɓe rondino wono wirɗen noon ko allah wino ga ya ayuha rasulu la yahzunka alladina yusari'una fi lkufr yani si woni ɓe ari a ñawiraniɓe gonga kan a feŋŋinaniɓe a laɓɓini e hewre ɗum ɓe saliki few ɓe ƴettali few harayta ɗum anine hay hunde fawakima an a waɗi ko waɗɗima kon yettingol ngol
jaɓi gongol na e juuɗe ma woni ɗum ko juuɗe Allah hara noon annduɓe ɗo ko yimɓe gaynuɓe majjude bakkatuji maɓɓe ɗin definoɓe yo ɓerɗe maɓɓe ɗen udde definoɓe yo ɓerɗe ɗen udde so woni Allah uddi ɓernde neɗɗo gonga natta ton hannde kadi o yiyata gonga hay o yii o wiyete hihi o watta ɗon kono noon o ɓeyda ɗon ko o mortorta kon o yowloda e muɗum o yaha haray na ya sattin andu Allah ko faala ko lettirgol ɓe nangira ɓe yoga e bakkatuji maɓɓe wa inna kathiran tabiti noon ko ɗuuɗi kon minan nasi e yimɓe ɓen la fasiquna ko yaltuɓe e ɗoftare fof wawata gomɗinde wa ma aktharu nnasi walaw harasta be muminin fof wawata gomɗinde hay wakkiliɗa ko etiɗa o ko etiɗa ɓurɓe ɗudde ɓe wonata gomɗinɓe idan ɗum ɗo fof ko hollugol nula sa sallam na yo o ɓittu hoore makko ha feƴƴita yo haaɗu ka keerol makko ngol ko noddugol feññina laɓɓina jabingol ngol na kanko innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha a fewnata on mo famɗa e few ko Allah fewnata on mo o yiɗi fewnugol an ko wona ma o Allah wi kon inna alayka illa al balagh fawakima si wona yettigol ngol afa hukma al jahiliyati e ko ñawoore majjiyanko yabghuna woni ko ɓe ɗaɓɓata ko ɗon ko ɓe faala jumhuron jangiri ni e huccingol yewtere nden e yahuda ibnu amir o jangiri mo tabghuna fewtingol yewtere nden e yahuda ɗo jonno e wasi nulaaɗo sa sallam yewtama ɗi yewtereji ɗe ha gasi fewtitama ɗon e yahudu wiya e ko ñawore majjiyanko ɗaɓɓoton onon yahuda ndo ko uslub tafannum fi kalam sen ƴetti yabghuna on ko yahudu woni ko fanda tabghuna ko kamɓe woni ko fanda sabu fi maɓɓe woni ko wona e wolede honno wiyana ñawore majjiyanko sabu gonga kan wallinama tuma kala gonga wallina hay fus amara ko ƴetta si wona mere noon ɗum ko laawol majjere noon ko laawol oñande noon yahud no tawa e ko defi ɓe waylugol ñawoje maɓɓe ɗen kawtirgol ɓe e arabu ɓen khasraj e aus adul islam maɓɓe kamɓe hari ɓe ala deftere ɓe ala yani ɓe ala sharia hakkunde maɓɓe num ko doole ɗen ko gorol gotol e baba gotoɓe kono andi si diina ala ko doole ɗen hara hande kam woni e fewjude hara yana en hakkude maɓɓe ɓe piira ɓe wartidira joni noon wawɗo on toujours kanko imposata sharia mo faala on ɓeya wi ɓeya si menen min warani on ko ndiyam men jonnata on on wartotako men siko onon warani men siko ndiyam men ƴettata ko double so tawi na ɗum menen komin waroti menen komin faala kon ko ɗum min warata ko ɗum no hakkude maɓɓe kamɓe ko aslu jahili ɓe wonno yahud ko ɓe kawtal ƴetti ɗum kañum kadi wayli ñawoje mum ɗen ka sharia maɓɓe toon banu nadir nde tawno yimɓe ɓuuri banu Qurayza doole ɓe imposi ɗum kamɓe kadi e hoore ɓeeɗa on accit ɗum ɗo ko yakkugol ɓe ni e hoore ko won ɗon ko yimɓe deftere yimɓe sharia ko ɗum acci toton jokkon laawol majjiyanko ñawore majjiyanko no a sayi neɗɗo jannguɗo annduɗo senndiɗo ko dagi e ko harmi talibaji hino waɗa piiji tawata hara hay neɗɗo mo meeɗa jannguɗo na ndin ɗon no harmi a tawi ko ayiɓe janno noon e makko no wondanimo e yakkande e ayiɓe janno ko sifa wona noon neɗɗo soni o jangi o gollitirali yahudu ɗum ko nowayi gandal on ɓe lellira ɓe mari ɗum ko timmi kono ko wiyete kon peewal ɗum ɗon no wasi e maɓɓe mouradu moƴƴuru sabu ɓe wallina e gandal ngal ɗa ɓe jokka ko rewilta kon kamɓe ka fondo maɓɓe ko ɓe faala kon yo warsi fewndo ɗon ɓe jokka ɗum ɗon wa man ahsanu min allahi ala on ɓurɗo moƴƴude Allah hukman ñawore li qawmin kono ko wonande yimɓe yuqinuna yananaɓe gomɗinɓe felliti ɓe alda e sikkitare e gomɗinal maɓɓe ngal wonande on siforɗo noon tawɗo no gomɗini ala sikkitare hay e hunde telemma e on ɗon kanko himo andi ala hay e goto ko hino ɓuri Allah moƴƴude ñawore bal hay ko fotata e Allah ñawore moƴƴere ala kala ñawore wallinade nonde yi'a nonde labbinina nde cuɗira wo ko sengole ñawore Allah nden nde woni nde wawata addude fandunde ko Allah subhanahu wa ta'ala mo fandori ko ñawoje mum nden
nde wawata ñawndugol probléme mo Allah faandori ñawdirgol ñawore makko nden sabu wawata fotude anduɗo kala hunde emo anda hay e hunde ɓe wawata fotude Allah no andi kala hunde no andi ko waɗi no andi ko woni waɗude no andi ko waɗali e ɗum si waɗi honno waɗiroyta on si ñaawi on no wayi e ñawore landotoɗo hi ko honnum feƴƴinoɗa ko honnum oɗo wi ko honnum oɗa waɗi ɓen ɗiɗo ɓen wawata wonde gotum ñawore ɓen ko hakkude ñawore taguɗo e tagaɗo hakkude ñawore anduɗo e mo anda ɗum ɗo ɗi ɗum wawata wonde hunde wotere wawata fotude nafere kan ndeɗa ɓura ñawore Allah ɗen ɓayde Allah feññinani en o alhaali maɓɓe ɗo ha o laaɓi pos feñani en koɓe yimɓe bomɓe feñani en e hoore ko Allah okkiɓe kon gandal jonniɓe sharia laaɓuɗo jonniɓe peewal jonniɓe deftere wondude e peewal wondude e annora Allah e hoore ko manti ɗum noon kon fof e hoore ɗum fof ɓe wonti wayloɓe ñawore Allah nden wattita ayaje makko ɗen suɓi coggu aduna on ɗo e hoore ɗoftagol Allah ngol ɗum ɗo holli wonde makko ɓe yimɓe bomɓe bonɗo noon ko reneteɗo e muɗum ko pottiteteɗo Allah mo arde noon rentina en e maɓɓe o wi ya ayyuha alladina amanu hikkono e gomɗiɓe o noddiri en sifa gomɗinal yani inde gomɗinal on Ibn Mas'ud o wi si a nani ɗum ɗo haɗa uddut nokku ma ɗe moƴƴe heɗoɗa ko moƴƴere wonoɗa e yamirede ma bone wonoɗa e haɗede ɗiɗo ɗiɗi noon ko nafa ma jokkugol moƴƴere ne acca bone on ɗiɗo ɗiɗi noon ko nafa ma an neɗɗanke on Allah wi la tattahidu tawon jogito alyahuda ɓe yahudaɓe wan nasara kañum e an nasara koɓɓe awliya a yiɓɓe ɗiɗo feddeji ɗi tawon jogito ɓe yiɓɓe ɓawga nasara yuwiraka hay e hunde e nder ɗe ayaji soggaɗe ɗo kono ayaji ɓuɗo feññini alhaali maɓɓe kamɓe kadi ko ɓe bomɓe joni noon ɓay ko haɗugol fi bomɓe ɓen wona Allah tawi ɗo yo toɗɗo ɓe ɗiɗo noon si wiyano ɗo tun alyahud goɗɗo sikkeno awa nasara kan ella ala e jogitagol ɓe giɗo ɓe fof e maɓɓe tentini noon ayaji go no ari mantude nasara ka so wattu mayɗo ɗo tigi Allah no wi لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى himo mantiɓe kono naaɓe fof ko ɓen ɓe o siftori ɗin sifaji ɗo soggi e ɗen ayaje ɗon naaɓe fof ka tawi noon ɗum ɗon no jirɓinana taw ɓen faamu on yajali tawi Allah ko ma o feññina ɗo wondema haare nasara no tawa e ɓen ɓe jogitatake yiɓɓe o wi tawon jogito yahudu wona kadi nasara yiɓɓe ɗo na hawtodirgol ɓe woni ko haɗaɗa ko giɗagol ɓeeɗa wo giɗagol ɓeeɗa o foye muɗum hiɗa haɗa baduhum yoga maɓɓe awliyau bad ko giɓɓe ko yiɓɓe yoga sa wattanani ɗo a sikkay ayon kon wiide ko yahud ko yiɓɓe nasara ko yiɓɓe yahud kono ko aslu wona noon wonde noon no wonirano honno wonirta si woni koye hoore julɓe ɓen haray hiɓe weldi hiɓe hawti hiɓe weldi hiɓe naɓiɗi so woni koye hoore l'islam o kono si woni hakkude maɓɓe mo ɓe no heforɗini oya wa qalat alyahudu laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat alyahudu ala shay mo ɓe maɓɓe no heforɗini oya iran ɗo yoga maɓɓe ko yiɓɓe yoga yani yahud hakkude maɓɓe toon yoga maɓɓe ko yiɓɓe yoga nasara kañum kadi hakkude muɗum yoga maɓɓe ko yiɓɓe yoga ko si woni noon hakkude maɓɓe julɓe ɓen awa ɗon hiɓe hawtodira wona hunde wotere kufre on fof so woni koye hoore l'islam ɓe fof ɓe welda e hoore julɓe ɓen buudiya rewaɓe nayi to e rewaɓe yiite to welda e yahud e hoore l'islam welda e nasara e hoore l'islam yahud kadi welda e maɓɓe e hoore l'islam ɓe fof ɓe wallidiray e hoore l'islam kufre on fof ko milla goto wonande l'islam kañum kono kamɓe kadi hakkude maɓɓe toon kono Allah wiiri no tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta a sikke ko ɓe hunde wotere kono ha ɓerɗe maɓɓe ɗen no serti mo ɓe no añoya no heeforɗinoya bal hay hakkude maɓɓe toon feddeji nasara ɗin nde ɓe a tawi no heeforɗini ndeya yahud kadi wana noon wa man yatawallahum kala wo on giɗiɗo ɓe minkum e moɗon kala wo on ƴettuɗo ɓe giɗo e moɗon fa innahu minhum haray kanko o jeyama e maɓɓe go konngol ɗo neɗɗo no hani hulude fingol o ma ko fingol giɗagol yahud e nasara ayɓe l'islam men fof
no harmani neɗɗanke ko yawde nasara toɗɗa ɗo kono ɓe fuu maɓɓe kala tawɗo na julɗo ƴettugol mo giɗo no harman ma kala mo ƴettuɗa giɗo e maɓɓe haray a jeyama e makko ayano laaɓi pos laɗo maki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum nokkugoɓe maki hushira ma'ahum ay wano ka julde mo yeebi julde nden laɗo mayi ko kanko e firawna e haman e ubay ibn khalaf immintinin doyte kanko e ɓenno haray hawto e fedde ñande lahara ñande dargal idan jeyede ɗo noon e maɓɓe yarli waɗete keefeero ɗo kadi wala hasabi alhaali ma ɗon ala hasabu giɗagol ɓe ngol si tawi a giɗi keɓe ka finde maɓɓe a tawtiɓe ka finde a tawtiɓe e aybingol l'islam e yuwugol dina kan haray a waɗiwa maɓɓe wonde keefeero a waɗiwa maɓɓe naatogol yiite heddo toon si a tubali yaltuɗa e muɗum si tawi giɗagol ɓe ngol koka huwodire ka wallinol ngol ɓe hoore julɓe ɓen ani wallinoraɓe welde e maɓɓe ala hisab julɓe goo leyde goo no wadde ɗum hannde julɓe goo no wadde ɗum waɗino no wadde hay fewdo ɗo ni no waddi julɓe on ɓe wallinorde e woɓɓe te sengo ɗo to e hoore julɓe goo kawtal ɓe muɗum musidɓe muɗum kono ɓe jaɓaɓe ka finde mo ɓe maɓɓe finde mum si woni ko telema ka huwodire ka wallodiral ka jengidirangol ka yiɗidirangol poɗidira naforeji aduna ɗon haray ko kabira min kabairi dunub woni ko faggitiɗa haray ɗon fa innahu minhum nandin eni jeynugol ma e maɓɓe ko tiiɗugol nandugol ma e maɓɓe tiiɗugol nandugol ma e maɓɓe a nandi e maɓɓe ha fayda a jeyama e maɓɓe bal a jeyama e maɓɓe ka handugol e lette Allah ɗe ko woni an a luttoyta e majje sabu iman maɗa on sabu a yaltal ka dina ɗum o yiɗen ko bakka to janno oti haray faggiti giɗagol ɓe ngol no wona ka yiɗugol systéme maɓɓe on aha sukaɓe ƴettugol keppi ɗum ɗo waɗirandu ɗo ɗum hen fuidan fatama keppi ko fi nangue masala woɓɓe kala nangue gollata a ƴettindo a hippi keɗo fiyondu suddane ɗo na ella ko duncito na ella no ata ƴetti ko wattene konka fulawa bape a wocci ɗo a taggi ha moƴƴi a waɗi ɗo fiyo suddane nangue ko gotum eyi kono sa ƴetti keppi on a waɗirimo telen ɗo finandinagol e kaarijo e maɓɓe a ɓornike o doloke ɗo finandinagol e kaarijo a woliri o none ɗo ka ton hay ka phonétique ka uslub kalamma no togon senguirta non no karfe ɗen wallota noon woɓɓe jembinayɓe nunaɗo ma ken noon chibran bi chibre kaɓe itti wo ko ɗon o wattata ka wowlugol no jungo gon towi taw no kolliri yarata non no soggirta non haala kan fuu taw koye maɓɓe o ƴettude tawa systéme maɓɓe no hawnimo no ɓe ñamirta non o ɓonota ko sina façon coñci maɓɓe ɗin hay soni ɗi yaada e nokku ka o woni ɗon hay soni ɗi yaada e nokku ka o woni ɗon coñci maɓɓe ɗin ko ɓonoto ɗum ɗo kadi ko noone e giɗagol ɓe ɗum noon hiɗa jogii bakka to muɗum embere ha ka jogiɗaɓe ɗon ka ɓernde maɗa kefeero hana hewde place e ɓernde juuɗo hay yeru ka mesilal tuggoto moosangol ma kefeero koye wonu sabu rerɗugol e naɗugol mo kal islam si tawi amara on tamaw koye won sabu hiɗa huli probléme makko si tawi mo jogii doole ɗa huli lorra makko kono si tawi ɗiɗo ɗiɗi noon ala yeto kefeere ko yeeso niɓɓitumo tu yiray ma allah wi ya ayuha nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina waglud alayhim ñaaɗa e maɓɓe ñaaɗa ka haala ñaaɗa ka yeeso mo ɓe yirete ñaaɗa ka fondugol e maɓɓe ñaaɗa ka yamirgol ɓe ka haɗugol ɓe si ari kadi warugol tiiɗina warugol ngol e maɓɓe ko ɗum allah subahana taala yamiri taban fewndo ka doole woodi ɗo so i doole ala kamɓe mata doole a mostanaɓe sabu daɗugol probléme maɓɓe on ma sa tañƴinike ɓeɗo inchallah no gasa ɓe natta kadi islam mosanaɓe yeru ɗum kono noon ɗo yo wonde julɗo ko ɗo haɗata ko moƴƴi kon welo welo mo ɗo kaɗenga nder ga o taw ko yiite huɓɓanɗamo nder toon kadi ko ni neɗɗo hani wowde téléma e kefere on sabu yahude nasara koɓe heferaɓe kamɓe rewoɓe sanamu ɓen koɓe gotumɓe fof koɓe heferaɓe mo maayi e ɗum o yiite jahannama on werde makko nen ko ton kadi o yittoyta inna allaha allah on tabiti wondema la yahdi o fewnata alqawma alzalimina yimɓe toñoɓe ɓen sifitorɓe tooñe ɓen allah fewnataɓe fodde yimɓe ñiiɓi e tooñe maɓɓe ɗen
toñe ala noon ɓurɗo mawnude ha neɗɗo wayla sariya allah on fefido fenade baka e allah ɗum ko toñe mawɗe noon fatara alladina ayi ay ɓen fi qulubihim ɓe hino e ɓerde muɗum maradum ñaw nawnare ñaw on ɗo nde nawnare wona gastrique e ulcère ko nawnare diina naafigiyagal e lo'ere gomɗinal yiɗo ɗiɗi naafigiyagal e lo'ere gomɗinal ɗe nawnaji ɗo ɗiɗi harino e jama julɓe ɓen yani wonduɓe ɗe ɗo harino jilli e jama julɓe ɓen naafigiɓe no ukkiti e julɓe ɓen no feññini l'islam kono ka ɓerɗe ko heferaɓe hino e julɓe ɓen no natuɓe l'islam hesum kono iman on tiɗali hay seeɗa hi sikki tan ɗe hoyno toon seeɗa kulol no toon ɓen kadi hayno nder toon allah wi ɓen ɗon ayiyay ɓen yusariuna fihim hino yawno e yahude nasara yani e weldugol e maɓɓe o aya ɗo ko tippi ko sabu ɓawo gaswat uhud ɓay quraish ari kamɓe julɓe ɓe haaɓi uhud moggo ka fello allah jarribike julɓe ɓen jarriboriɓe yeddugo non sa sallam wurti heferaɓe maɓɓe ɓe fooli ɓeɗen haare ɗon lo'uɓe gomɗinal ɓen e nafigiɓe wi he ɓe muradu ɗo mene min sikkuno ɗum nani woni yarude min sikkuno ko feƴƴino badre kon ko ɗum kontinta joni noon ɓay quraish watti yiwde makka ara ha tawa men ɗo kadi waɗa men ko faala oti o ɗaɓɓoy ka humo ɓe yaaka yahud ko kamɓe kawtirno ɓe ɗaɓɓa toon weldigalji fi on mum allah wi ɓe yaquluna ɓe wiya nakhsha meɗen huuli an tusibana nde heɓata men da'ira yilande yani meɗen huuli tamuran ndu waylito ha quraish ara naata ka nder saare amen tigi wawa men gaño taw no woodi kamen yaha men fattoyo ɓen ɓe jingana men away so ɓe jinganta ɓe gawa ɓe werna men ɓe mara men ka maɓɓe ton ɗum ɗo tele manafiki ɓen ko yeddugol allah angal gonɗingol fodore allah ɗen telemma lowɓe iman ɓen ko wondugol e sikkitagol fanɗugol hoolagol allah yimɓe no hawta golle haranaɓe ñawore wotere fandunde maɓɓe nden sendidirta ñawore maɓɓe nden taban hutagol allah ɗum ko kufruno hutagol allah fijirtake kono neɗɗo si iman makko no lo'i wonde haray ña hutagol sikkitande no e makko ɗum ɗo yaltitamo kadina no yaltamo kadina kono noon haray mo seɓiti mo wawa daroɗo mo wawa dari ɗo e moƴugal so tongike tum ɗon ngal helay o unoyo ka idan haray so mo tongike on alhaali ɗum no yahay ha wattoyamo kefere yahay ha o hutu allah few neɗɗo ko tawhimo hooli allah hoolande timmude tis e dendanagal alhaali makko on ɓeɗo ko ɗum defaynoɓe ɗum ɓe wiya he ɗo yo yilande heɓude en ɗo quraish ya eɓɓindoyo kadi ara ɗo yana e men may ɗaɓɓoyen ka homoɗen ɗo yi nakhsha meɗen huuli an tusibanade heɓata men da'iratun yilande ko wiyete da'ira ko yiltagol alhaali ko huccitirno ni yilto artirani ko gollitirteno ko iwgol e moƴƴere yaha e bone koye ɗum gollitirte gaswat badre julɓe ɓen fo ɗum ɓe yaari ni ka polgal gaswat uhud ɓe foola yiltitike e maɓɓe ko on da'ira ɗon woni sifa ɗum woni ko ɓe wonno wiide ɓe huuli ay kamɓe ɓe hoolaki fodari allah ndin e ko allah foti kon l'islam o ñiiɓay l'islam o foolay allah wi fa asa llahu mo hasika allah an yattiya nde o addata bil fathi ñawore nden no wawi ka allah ñawa wiya kaari koye nafiki ɓen ɓe jeeya nanguɓe wara muhammad no wawi ka allah waɗa ɗum aw amrin min indihi ma yamirore immorde ka makko fa yusbihu si ɗum woni fa yusbihu ɓe wontano ala ma asarru e dow konko ɓe suuɗi fi anfusihim ka wonkiji maɓɓe on naafiqiyaga kufru ɗon e on lo'ere iman sikkitande ɗon ɓe wonta sabu ɗon ɗon nadimina ko ɓe ninsuɓe ɓe wonta noon ko ɓe ninsuɓe wa yaqulu alladina wi'a ɓen amanu gomɗin ɓe si ɗum ɗo woni ɓe wi'ana ɓen ɓe wi'a wonande ɓen e siforɓe ni yawnoɓe humoyi to jonno ñawore allah ari wirtiɓe bonni fi maɓɓe ɓe ŋawɗa noon ɓe wiya haulai e ko ɓeeɗo alladina woni ɓen aksamu wondirɓe billahi allah jahda aymanihim hattirde e wondoje maɓɓe wonda fillito tentina ko ɓeeɗo woni wondunoɓe wondi tentini innahum wonde mano kamɓe lamakum mbiɓe wondi e moɗon
Allah wi idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah dari no be wonday meden seedi wallahi ko Allah meden felliti dum meden sikkitaaki dum fi holnugol gomde be ben nula doka sallallahu alaihi wasallam no andu munafiqi ben kono be yettire mo be ko feeñi ko al hali makko ko suudi ko be akide ton yalla be rento e mada embere fere mabbe ne idan julbe men gomni le men su feeñi be wi ko be do wonno e wondude de wondoje do fu wonde ma hibe wondi e men habitat a'malum boni golleji mabbe ni fa asbahu bi wanti khasirina perdube gol ko gol do habitat a'malum fa asbahu khasirin no way wonde ko gomnimbe ben wola tangol no way wonde ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala har gomnimbe ben ko ha do innahum lamaakum ha don be wol timmode ayon no Allah woni e humputude wonde mabbe siforbe ni habitat a'malum boni golleji mabbe ni fa asbahu bi wanti khasirina yimbe perdube de to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fami ko ne jangude ko o newina en golli tiggo yo Allah sennindira en gido e gaño yo Allah wawu en jogagol gido o wawna en jogagol gaño yo Allah subhanahu wa ta'ala wadu en julbe laabube julbe anduɓe diina muɗum julbe anduɗo musidɗo muɗum julbe ɗoftiɓe mo ñiiɓe tawhid ñiiɓe sunna Allah wurna en e ɗum o ƴettita en e hewre ɗum وكتبنا عليهم فيها من وندي إهور مبة كتوراة أن النفس وندما ومكيكين بالنفس ومكيكين ونكو يطرت والعين يترنن كدي بالعين كو يطر يترنن والأنف كننغل كان ينكدي بالأنف كو يطر كننغل والأذن نور كان ينكدي بالأذن يطر نور والسن نيرن كان ينكدي بالسن يطر نيرن والجروح برمي كان ينكدي قصاص koyo yotte faman tasaddaqa bihi kalawo munyi dum haqqe kalawo munyi do haqqe mudum fa huwa haraynu gal munyal don kafaratun ko yafanede bakkatu lahu wonande mo kanko wa man lam yahkum kalawo munyawirali bima anzala Allah ko alla tippini fa ulaika harabannahum zalimuna wa kam bi tonyube ben wa qaffayna min jokkintini ala atharihim e batteji mabbe بعيسى بن مريم عيسى بن مريم مصدقا من ولي مبوغين لما بين يديه كونكوني يسمكو أدتم من التوراة من التوراة وآتيناه الإنجيل من جن الإنجيل فيه هنا إميره هدى بيول ونور النور ومصدقا من ولي كونكوني لما بين يديه كونكو أدتم لوني يسميره من التوراة من التوراة وهدى من ولي كونكوني بيول وموعظة كنت تسكوي للمتقين كنت واجتهم للمتقين ونندبه له بالله وليحكم يناور أهل الإنجيل بالإنجيل بما أنزل الله فيه كنت أن تبني ميله ومن لم يحكم كلو مناورالي بما أنزل الله كنت أن تبني فأولئك هربنهم هم الفاسقون كم بوني فاسقين يلتبه دفتاره وأنزلنا من تبني إليك إمادة الكتاب دفترين بالحق وندد غونغا مصدقا كوني غونغين دلما بين يديه كونكو أدتين من الكتاب إمود دفتر ومهيمنا كوني هولان عليه إهول دفتر فاحكم نياوير بينهم حق دماء بما أنزل الله كونكو ألا تبني طبعا دو مهيمنا إنوي كوني هولان كوني أينون كوني سيدي تين ديدو فونو سيلي ولا تتبعوا تجكوا أهواءهم بلد مقبلين عما جاءك يكونكو أرنا من الحق إمود إغونغا لكل كلا جعلنا من ودني منكم ممودهم شرعة لاول شريعة ومنهاجا السنة ولو شاء الله سأل يدي لجعلكم وديهم أمة واحدة مفتقوته ولكن كنوا وسندريهم ليبلوكم فيه وجربهم فيما آتاكم يكونكم أجنيهم فاستبقوا الخيرات أدون دري ودقوا المؤجرين إلى الله كألا وني مرجعكم رتو دمودون دين جميعا فو فينبئكم وهم كتاهم بما كنتم فيه يكونكم لاتنا دون مودون تختلفون هدون لوتون درا وأنكوني أحكم نياوير بينهم حق نمأبه بما أنزل الله كونكم ألا تبني ولا تتبع أهواءهم وتجكم بلد مقبلين
واحذرهم رنتو إمبي أن يفتنوك دبي مجنيما دبي أونينيما عن بعض أيوغا ما أنزل الله كونكو ألا تبني إليك إمادا فإن تولوا سوني بسلك فاعلم مري أنه أنما يريد الله ونما الله مفعلا أن يصيبهم كوني أو ننجر تبي ببعض ذنوبهم يوغا إبكة جمبي وإن كثيرا تبتين كلودكم من الناس يبل فاسقون ويلتو بيرفتار أفحكم الجاهلية يكون ياور مجيان كو يبغون ونكم بفعلا ومن أحسن على مؤجد ومن أحسن من الله على برد على مؤجد حكما ياور لقوم ونندهم يوقنون بهنو في اللتياننا يا أيها الذين آمنوا هيكون يقوم به لا تتخذوا وتنجيتوا اليهود يهودا والنصارى نصارى كوبين أولياء يبه بعضهم يوغا مبه أولياء بعض كويبه يوغا ومن يتولهم منكم كلو أنجيدي دو بأمورو فإنه منهم هرين كنكو وجياما مبه إن الله تبتيون دم الله لا يهدي القوم الظالمين وفونا تايب بتونيو ببين فترى الذين أي بين في قلوبهم بهن إبر دمود مرض يو يسارعون فيهم بيوم إبل والإمام يقولون هبويا نخشى من هولي أن تصيبنا لهبة من دائرة ييلند فعسى الله نحسك الله أن يأتي وأدت بالفتح نياورن أو أمر ما يمير من عنده إمورك مكو فيصبحوا بهم على ما أسروا إدو كنك بسود في أنفسهم كونك جمع نادمين كبنيسوا ويقول الذين آمنوا ويأبنكم نبه أهؤلاء يكبيدوا الذين أقسموا ونبيون بالله الله جهد أيمانهم حتى يوون جمع إنهم وندمن كمبل معكم بوند يمولهم حبطت أعمالهم بني قل لي جمع فأصبحوا خاسرين بوند تجربه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.